Ne možeš pretrenirati lošu prehranu. Ako želiš skinuti višak kilograma, prehrana mora biti u skladu sa tim. Nemoj odgađati promijeniti prehranu jer čekaš ne znam koliko vremena da možeš posvetiti treninzima. Apsolutno je moguće skinuti višak kilograma sa prehranom čak i ako ne možeš trenirati. Zapravo većina rezultata koje kod mene vidiš i jesu postignuti sa prehranom, jer zapravo do viška kilograma dolazi zbog loše prehrane, a ne zbog manjka treninga, i prehrana je apsolutno 80% kada govorimo o cilju skidanja viška kilograma i o tome da se dugoročno održava željena kilaža. Trening je fenomenalan, ima puno benefita, naravno da pomaže, ali ono što moraš napraviti ako želiš skinuti višak kilograma je popraviti prehranu, i ta prehrana ti mora biti jednostavna, fina, ukusna, odnosno dugoročno održiva. Ako je to ono čemu težiš i želiš skinuti višak kilograma bez gladovanja uz program kojeg se možeš dugoročno držati, javi mi se porukom ili ostavi u komentar dugoročno i saznaj sve detalje.